megalayapost.news. Kakinhun Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF mentakas ngi kakalay tarik uyayong kalashim kum katakas ngi kapasngusi tam bat kalashim ru ikaray kapas kem ban yakun na kabantaban dawang bak block 1 bat block 2 dayban panhab be chakajala miklaya hakakruwo balapa mentakas ngi ucerman ke HBDRF uba chandame sungo ulapan kan mau syaki pajba bakani kakalay tarik uyayong arhajar arpun rio kadekas ngi kabapan pau ya kataka jingsangsi kamtam na kabantaka ilaka labang nong pelun block 1 bat karat nong tung kerwang block tu balapan kentup jubor da Sorkar Assam House Nam Karkandai Spa Sanpoi de House Nam Karkandai Spa Sanpoi baka Sorkar Assam kalapan kentup jubor ya block 1 bat block 2 naka Jawai Civil Subdivision syakata United Kachar Mikirs Hills bat mentala tip kum karbi ang long Autonomous Council ling baka notification TAD/R/Lipoi/Sanpo/Shispa Sanpo da Shispa Sanpoi ulong bakite gijaka block 1 bat block 2 kidai jong Megalaya bat ka Sorkar Assam kalashim klamda pentip netwa jingmut kasi penar. Susu ulong bakani kekenhun kan yakun persyaben bat kanang yai dawam bak blok 1 bat blok 2 deban wan ra biang syak jela Megalaya hak bakani kekenhun kala kerpat jur ya ke Sorkar Megalaya ban shimkhia ya kani kekam. Menta kesini ni nagalian ka Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF di lengba jong ani ke kubor ni penpau kata kajing sngosi bat ngidon ru ban benar ba menta kesni khalai tarik jo bena April ni bena yayong kadai kata ka black day lane kata ka day of mourning kasni jo ngajing sngosi namar balai ba day hakane kesni ba lingba jongka notification TAD/R/30/50/149/151 kabak Sorkar Assam kala penni haka khalai tarik April khat kandai spa san peway hakaba lingba jong kanega notification ka Sorkar Assam kala khat jubor bat lapan hab jubor ya gibenta jongka elaka labang nang pelut kabangitip kum ka block 1 bat jong karai nang tung kerwang kabangitip kum ka block 2 cha United Kachar Mikir Hills hakapor bathau yagi district council pede deng nega daw ni kum ka forum ni kenmau bagi penpau ni penkenmau ru ya kan nega sni kum ka sni jong gajing sngosi yangi ki pai nong song chnong ki ba song ki basa ha block 1 bat block 2 bat nagaliang jingi kum ka forum ni don ru ban ong ba tat anda ya kane ke jaka ke jungi ka batip kum ka block 1 bat block 2 shom la penpai ya ka chpo ki benta jong kari kisi jaitia kum baju long nadu hendai an thai kulong kuma leni chpo ke jela Megalaya ngin yai pting ban yele bat ngin yai pting ban penpau no ba kane kesmi khat lai tarik jo bra April kalong kata kesni jo gajing sngosi lani kata ka black day hapdeng jungi aja cunong jong ke ilaka laban block 1 bat block 2 oi jimla bandan ba kum gajing perkermau habak Sorkar Assam kelapan hab jubor ya kani ke benta jong kani ga jaka ka puta ke jungi chapo United Kachar Mikir Hills kabelong karbi anglong Assam menta lengba jong kani ka notification ka bang ong menne klaim gajing tip klaim gajing menjur jong ni ki pai kasi penar ki badai ginong som cunong bar klaim dale ru ya kata ka hakar kom go badai klaim dale survey klaim dale page ki jaka ki puta ya ka jinglong jingman lani ya ki briu ki basong ki pasa kan ga jaka kinra ya kani lale tang nalor me lani kata ka table work kom ogi pareng mo bar apan hab jubor no yangi kumanga ong menne chapo karbi anglong Assam ti nagalian jungi nagalian ki riurang ba jungi hadin gula tip bag Sorkar Assam gula le ya gani klaim gajing tip bagi jing menjur jungi ki pai no sung slong jungi kle persya jur ya kani gajing le jung Assam bar hooj ka Sorkar Assam kala penni kata ka notification ka ba ai karting kumni ka RSR/296/51/30 haka khalai tarik benai March ka slam kanda spa sa pionyo bat leng bajong ka nega notification bala supersip ye kata ka notification kanda spa san peway ti la leru ye ka join survey haka khanyau tarik feb ar khandai spa san pe upra
Hinrai hadu benta lingba jong kaniga joint survey jong kaniga Artali District Council kilometer ka Charmi Hills bat kilometer ka Sidian Hills. Hakaba ia ka Buron Block 2 deban pen phai biang ne ben transfer biang spok Meghalaya. Hinrai hadu benta meneru ia kaniga kam om syom la pendep. Ti tat anda la pendep ban transfer ia ka Block 1 Block 2. Sa kibenta jong ka rikasi jengtia kuba julong hendah hentai kulong kuma. Ni na kaliang jong ka forum ni yai ting bek ban ken mau. Ya kan ni kasi khalai tarik bulan April man lau snem kum kasi jong ka jing snowsi. Lani kata ka Black Day. Meghalaya Post.news